офаридани неъматҳои моддӣ нақши хоса гузоштааст. тибқи ҳисобҳои астрономӣ наврӯз вақте фаро мерасад ки шабу рӯз баробар мешавад. имсол дар Тоҷикистон ҷашни наврӯз кадом рӯз ва соат фаро мерасад? дар гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло ҳамин матлаб пайгирӣ шудааст. дар вақти баробар шудани шабу рӯз ки онро нуқтаи эътидоли баҳорӣ ном мебаранд, Наврӯз фаро мерасад. соли гузашта фарорасии Наврӯз бо вақти шаҳри Душанбе 20 март соати 8:03 ба амал омада буд. соли 2025 20 март соати 14:02 эътидоли баҳорӣ ба амал омада аз нигоҳи илми астрономӣ Наврӯз фаро мерасад. طبق پیشگویی سال 2026 باشد برابرشوی شب و روز با وقت شهر دوشنبه 20 مارد ساعت 19:46 صورت خواهد گرفت. یعنی اعتدال بهاری یا به اصطلاح بهار استرونومی هر سال از روزهای 19 تا 21 مارد راست می آید. نقطه اعتدال بهاری از 19 با 21 مارد هر سال راست می آید و این نقطه ها در اکلیپتیکای آفتاب در نقطه 0 جایگیر شده. معنایش هم شب و هم روز برابر است، یعنی 12 ساعت شب و 12 ساعت روز به عمل می آید. این همه تمایل زمین هست که یعنی محور گردش زمین است که در اطراف خود دور میزند. در وقتی که اعتدال بهاری روی میدهد، زمین از نیمکره جنوبی و نیمکره شمالی حرکت میکند. برابرشوی شب و روز در اساس علم استرومتری حساب کرده می شود که شاخه استرونومیا بوده. وظیفه اساسی آن آموزش خاصیت های گئومتری و حرکتی جرم های آسمانی می باشد. برابرشوی شب و روز و فرارسی نوروز را در جهان با وقت گرینویچ چین میکنند که سال گذشته 20 مارد ساعت 3:07 به عمل آمده بود. امسال باشد برابرشوی شب و روز با وقت جهانی 20 مارد ساعت 9:02 به وقوع میپیوندد. از آثار نمایندگان علم و ادب تاجیک برمیآید که از گذشته تا امروز دانشمندان ما در جدای علم فیزیکا و آموزش جرم‌های کیهانی دانش و تجربه غنی و آموزنده داشتند. وقت از روی مشاهده های تکرارشوی حادثه های طبیعت، گردش جرم های آسمانی و جایوزکنی پرندگان معین کرده می شود. وقت اساسی جهانی که از روی گرینویچ گرفته می شود از تاجیکستان 5 ساعت فرق می کند. تاجیکستان از مریدیانی جهانی که در نزدیکی شهر لندن بریتانیای کبیر جایگیر است، از وقت جهانی 5 ساعت فرق می نماییم. 5 ساعت فرق می‌کنیم و این رو جنرال مین تایم میگویند که یعنی وقت میانه آفتابی رو حساب نماید. این مثال نوروز در با وقت جهانی ساعت 9:02 صبح به جهان وارد می شود و ما که از وقت جهانی 5 ساعت فرق می نماییم در تاجیکستان باشد 14:02 نوروز به وقوع می آید. احیای طبیعت، پرواز پرندگان، قبای ایدانه شهر دوشنبه و فرح در چهره خرد و کلان علاقه نوروز را تجسم می کند. توسط آموزش، تکمیلدهی و خلاصه خصلت‌های نکوی انسانی گذشتگان ملت تاجیک جشن با نام نوروز آفریدند که امروز جهان آن را با همین نام اعتراف و برای تحکیم صلح و دوستی، افزایش استحصال نعمت‌های مادی و زندگی پرسعادت بشریت ضرور می‌داند. این فرارسی یک جشن است که همه مردم خرسند است. روز تا روز مردم ما این زیبایی شهرمان را دیده و با فرارسی نوروز با شهرمان بسیار هم زیبا می‌شود و در چهره هر یکی ما فرح است، خرسندی است. یعنی آنکه نوروز این جشن خرسندی می باشد که ما تجلیل میگیریم. نوروز اهمیت بلند علمی و تاریخی داشته. امروز این جشن اجدادی ملت کهن تمدن تاجیک را در سراسر جهان تجلیل میکنند. نوروز وقت فرا میرسد که 12 ساعت شب و 12 ساعت روز می شود. دو نقطه اعتدال است: اعتدال بهاری و اعتدال تیره‌ماهی. در وقت اعتدال بهاری شب و روز برابر می شود که به اصطلاح این را بهار استرونومی نیز نام میبرند. سال 2025 20 مارد ساعت 14:02 نوروز کهن‌ترین جشن فرح-افزای ملت تاجیک فرا می رسد. نوروزشاه عزیزلو، مهروز جمعه، مقصد اخبار. раванди тозаи тадбирҳои созандагӣ дар заминаи нақшаҳои мушаххас дар шаҳри леваканд. истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо бунёди иншооти таъиноти гуногун ва беҳсозии хизматрасонии соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ.
исмоил соҳибназарён ва мусои нурмуҳаммад гузориш медиҳанд. дар шаҳри леваканд давоми якчанд соли охир вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ ва анҷоми дигар тадбирҳои мукаммалсозии инфрасохторӣ барои боз ҳам беҳтару мусоид гардидани шароити кору рӯзгори сокинон заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. бахусус бунёди иншооти маъмурӣ, соҳаҳои маорифу тандурустӣ, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ бо дар назардошти ҷойгир намудани марказҳои савдову хизматрасонӣ дар ошёнаҳои поёнӣ, таъмири роҳу пулҳои мошингард, чароғонкунии кӯчаҳо ва сабзу хӯрамгардонӣ тадбирҳои назаррас анҷом ёфта истодааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Леваканд 71 бинови иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст ки то ин дам 49 адади он дар асоси қарорҳои раиси шаҳрноя ба истифода дода шудаанд. бинови иншоотҳои ба нақша гирифта шуда дар соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз он ҷумла бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Леваканд, бинои нозироти андоз, инчунин симхонаҳои иловагӣ дузандагӣ ба нақша гирифта шуданд. дар идомаи корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Леваканд масъулин дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ ба бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда истоданд. ҳамзамон бо назардошти мавҷудияти мавзеъҳои сайёҳӣ ва ташрифи меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар шаҳр ба фароҳамсозии шароити муносиби қабулу пазироии ҷаҳонгардон низ тадбирҳои лозима анҷом дода мешаванд. фаъолияти маркази дастгирии бонувони шаҳри Леваканд дорои шароити мусоид буда, фаъолияти он дар баробари ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифтани бонувону ҷавондухтарон ҳамзамон барои боз ҳам рушд бахшидани ҳунарҳои мардумӣ мусоидат карда истодааст. айни замон дар ду гурӯҳ гулдухтарон ва занони бешуғли шаҳр ба духтани либос ва чакандӯзӣ фаро гирифта шуданд. умуман пай дар пай ҳамасола 8-10 гурӯҳ дар марказ омӯзонида мешавад. қанодӣ, кашидадӯзӣ, муҳракашӣ, умуман ҳама он ҳунарҳое ки хоси бонувон ҳаст омӯзонида мешавад. ғайр аз ин дар 3 маҳал аллакай мо курсҳои кӯтоҳмуддатро аз рӯи ихтисосҳои чакандӯзию гулдӯзӣ кушодем ки айни замон 12 нафар ба ҳунармандӣ машғул ҳастанд ва онҳо низ ба ҷавонон аз ҳамин ҳунарҳо омӯзонида истоданд. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ дар шаҳри Леваканд идома дошта, масъулини мақомоти маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо сокинону соҳибкорон мақсад доранд ки дар муҳлати пешбинишуда корҳои созандагиро ба анҷом расонанд. дар идомаи корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Леваканд дар баробари маблағҳои бюҷетӣ ва барномаҳои давлатӣ ҳамзамон сокинон аз худ ташаббускорӣ нишон дода бинову иншооти гуногунро бунёд намуда истоданд. дар ҳамин шабу рӯз сокинон барои ҷашни зебои Наврӯз омодагӣ гирифта корҳои тамизкорӣ аз қабили гулшинонӣ, дарахтчинонӣ, тозаву озода гардонидани кӯчаву роҳравҳо машғул ҳастанд. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, шаҳри Леваканд, ахбор. бо мақсади таҷлили шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Ҳисор 1675 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз аз ин шумора 875 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимонда идома дошта баҳри зебову назаррабо намудани марказу деҳоти шаҳр тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. гузориши Фаридуни Субҳон ва Садриддини Иброҳим дар ин хусус. با افتخار جشن بزرگ ملی 35 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز و دهات شهر حصار کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه داشته. انشاءات‌های نو و زمانوی در تمام ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. از 1675 انشاءات تعییناتشان گوناگون که در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به این صنایع فرخنده به نقشه گرفته شده‌اند، تا امروز 875 عدد آن به استفاده داده شده است. قسمت بیشتر انشاءات‌های به استفاده داده شده و ساخته شونده به ساحه‌های اجتماعی از جمله ساختمان مکتب و سیمخانه‌های ایلوگی، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی، آب تامین کنی، کندن چاه‌های عمودی،
бунёди зеристгоҳҳо ва ивази таҷҳизотҳои барқӣ равона гардида ҷиҳати сифатан ба марҳилаи нав баровардани самтҳои мухталиф ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ сохта ба истифода дода мешаванд. айни ҳол дар ҳудуди шаҳракҳои ҳисор ва шарора аз ҷониби 36 ширкати сохтмонӣ дар 32 мавзеъ бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ҷараён доранд ки аз 80 қисм иборат мебошанд. сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо ҷойгир намудани марказҳои савдои хизматрасонӣ дар ошонаҳои аввал, майдончаҳои бозии кӯдакон ва истироҳату фароғати сокинон, инчунин таваққуфгоҳҳо барои нақлиёт ба роҳ монда шудааст. сохтмонҳои рафтаистодаи маркази шаҳраки ҳисор дар доираи талаботи нақшаи генералӣ бо тамоми инфрасохтори зарурӣ аз қабили васеъшавии роҳҳо, ҷойи истироҳати калонсолон, бозии кӯдакон, таваққуфгоҳҳои нақлиётӣ, инчунин боғчаҳои кӯдакона амалӣ гашта истодааст. сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ доимӣ зери назорати бахши сохтмон ва меъморӣ, инчунин хадамоти назорати давлатии меъмории сохтмонӣ назди кумитаи меъморӣ қарор дода шудааст, ки аз сифати корҳои сохтмонӣ дидан намуда, хулосаҳои зарурӣ ва тавсияҳои минбаъдаро барои иҷрои корҳои сохтмонӣ медиҳанд. иншоот бо дар назардошти ороиши намои берунаи онҳо бо нақшу нигори миллӣ мувофиқ ба талаботи замони муосири шаҳрсозӣ ва ҷойгир намудани шароиту имкониятҳои зист бунёд карда мешаванд. соли 2024 суръати рушд дар соҳаи сохтмон ва меъмории шаҳри ҳисор 140%-ро ташкил додааст, ки ин раванд дар соли 2025 тамоюли афзоянда дорад. корҳои созандагӣ дар ин биноҳои баландошона бо ҷалби мутахассисони ватанӣ ва коргарони маҳаллӣ анҷом дода мешаванд. ин аст ки сокинон дар маҳалли зисти худ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин ҳастанд. тибқи маълумотҳо соли 2024 дар соҳаи сохтмони шаҳри ҳисор 1334 ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст, ки барои беҳтар намудани шароити мусоиди корӣ ба сокинони маҳаллӣ заминагузорӣ менамояд. дар иншоотҳои сохташуда истодаи ҳудуди шаҳр бахусус дар биноҳои баландошона сокинони маҳаллӣ бо ҷойҳои кории муваққатӣ ва лавозимоти корию пурра таъмин мебошанд. чунин корҳои созандагиву ободонӣ дар партави сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат идома дошта, баҳри сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва зебову назаррабо намудани як гӯшаи тоҷикистони азиз, сокинону соҳибкорони шаҳри ҳисор дар ҳамбастагӣ бо мақомоти маҳаллӣ корҳои бунёдиро вусъат медиҳанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. Ахбор. кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз бо тавсияи олимону мутахассисони соҳа ба шудгор ва тахту ҳамворкунии заминҳои киштшаванда оғоз намуда, ин тадбирро бо сифат ба анҷом мерасонанд. Самандар Шоев ва Искандари Саид маълумоти бештар медиҳанд. кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз ба мавсими нави кишту кор омодагӣ гирифта, дар ин самт амалҳои марбутаро анҷом медиҳанд. махсусан дар ин шабу рӯз хоҷагидорон бо тавсияи олимону мутахассисон шудгори заминҳои киштшавандаро бо сифат анҷом дода, баҳри гузарондани кишти пунбадона тахту ҳамвор менамоянд. зеро шудгори саривақтӣ имкон медиҳад, ки захираи намнокии қабати ҳосилхези хок ба таври лозима таъмин гашта, ин раванд барои сабзишу нашъунамои зироати парваришшаванда ва ба даст овардани ҳосили фаровони маҳсулот заминаи мусоид мегузорад. ба иттилои масъулин, ин мавсим дар ноҳия дар масоҳати 5560 гектар кишти пунбадона пешбинӣ шудааст, ки деҳқонон бо истифода аз таҷрибаи баланди корӣ аллакай тадбирҳои пеш аз киштро ба роҳ монда ният доранд, ки ин маъракаи муҳими саҳроиро саривақту босифат анҷом диҳанд. тибқи нақша дар майдони 5560 гектар кишти пунбадона пахта мегузорем, аз қабили дар майдони 1500 гектар кишти пунбадона падкилонка мегузорем, ки соли аввал аст дар ноҳияи шаҳри Туз амалӣ мекунем. аллакай мо дар хуҷагии деҳқони Маҳмадулло 2021 заминро омода намудем, ки кишти зери плёнкаро оғоз менамоем. таҷдиди соҳаи кишоварзӣ ва дар фаъолияти хоҷагидорӣ мустақилият пайдо намудани марди деҳқон имконияти васеъро дар самти афзун гардонидани маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти гуногун фароҳам овард. аз ҷумла хоҷагидорон дар ҳамкорӣ бо олимону мутахассисони соҳа тавонистанд, ки тавассути таҷриба кардани роҳу усулҳои пешқадаму манфиатовари соҳа ба натиҷаҳои хуб расида, дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон содироти маҳсулотро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ монанд.
در سال 2025 در میدان 8041 هکتار کشت زراعتی کشاورزی گذرانده می شود که طبق دورنامه در میدان 208 هکتار کشت غله‌دانگی گذرانده شده است که ما را علاقه با 780 هکتار رساندیم که 136% رو تشکیل می‌دهد. در میدان 450 هکتار پیاز باروقتی گذرانده می شود که علاقه پیاز باروقتی ما تا 10 اپریل به بازار کشور برآورده می شود. خوجگی دهقانی نوحه شهرتوس در تامین امنیت بازارخواری مملکت سهم ارزنده خود را می‌گذارند. باری باز هم رشد بخشیدن ساحه، زیاد گردیدن محصولنوکی زمین، مسئولین ناحیه شهر توز در همکاری با خوجگیداران برای بهداشت حالت ملیوراتیوی زمین‌ها، زهبور و زهکش‌ها را تازه نموده با این مقصد در بلند برداشتن حجم استحصال محصولات سهمی مناسب گذاشته ایستادند. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه شهر توز، اخبار. با 3900 گکتار برابر نمودن میدان کشتی کارتوشکا در شهر پنجکند نقشه های ثمره بخش و زحمت صافدلانه برای به دست آوردن حاصل دلخواه. کشاورزان این شهر در میدان 215 گکتار نقشه دارند کارتوشکای بروقتی کشت نمایند. این مطلب مفصل در گزارش دلیر بزرگ و خیام جورایف. با مساوی شدن باد و هوا کشاورزان شهر و دیهات پنجکند با طور منتظم به شیناندن کارتوشکا آغاز نمودند. سال جاری کشاورزان شهر و دیهات پنجکند نیت دارند که در 3900 گکتار کارتوشکا کشی نمایند که از این 215 گکتارش را کارتوشکای بروقتی تشکیل می‌دهد. امروزها در جماعت دیهات خلیفه حسن در زیاده از 30 نقطه گروه کشاورزان به شیناندن کارتوشکا مشغول هستند و نیت دارند که با مساوی شدن همین گونه باد و هوا تا 10 روز دیگر نقشه پیش بینی گردیده را بر زیاد اجرا نمایند. تامین امنیت غذایی از مهمترین مسائل است که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در برآمدهای خود پیوسته تاکید می‌نمایند. در این زمینه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند برای افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا تدبیرهای عملی می‌اندیشند. خصوصا امروزها کشاورزان خوجگی‌های دهقانی جماعت دیهات به نام خلیفه حسن شهر پنجکند به طور متشکلانه به کشت کارتوشکای بروقتی شروع نمودند. تجربه دهقانان ثابت می‌نماید که در این موضوع و در مجموع قسمت زیادی زمین‌های شهر پنجکند از کارتوشکای بروقتی حاصل خوب گرفته بعد جمع‌آوری حاصل در این زمین‌ها کشت تکراری دیگر زراعت‌ها را برآوردن ممکن است. در دست من 20 هکتار و 90 سوتق زمین هست. از این 20 هکتار و 90 سوتق ما همگی هر سال 9 هکتار میکنیم. این سال نیت داریم که 13 هکتار کارتوشکا کاریم. از وای موندگیش 7 هکتار که میماند ما سبزیجات دیگر نمودهای زراعتی میکاریم. تا امروز حاضر به 3 هکتار کاریدیم. از با سببی که باد و هوا پس آمد من همین 2 روزه ما 3 هکتار کارتوشکا کاردیم. کارتوشکا یکی از محصولات اساسی در ثبات استعمالی اهالی بوده. کشاورزان جماعت دیهات خلیفه حسن تصمیم گرفتند که سال جاری در میدان 530 هکتار کارتوشکا کشت نمایند و به این وسیله در تامین بازارهای کشور به این محصولات سهم خود را گذارند. من همجا 50 سوتق زمین کشتی کارم داریم. من یکم حاصل خدا شکر سر کردیم کارتوشکا شینانین را در دهم ماه مارت و بعدش کشتی دوم کش زرجامه میکنیم. گفتم با مورد است که دهقانان شهر پنجکند در همه شکل‌های خوجگیداری تصمیم گرفتند که سال جاری در میدان 3900 هکتار از جمله 215 هکتار کارتوشکای بروقتی کشت نمایند و در این زمینه کارهای ضروری برآورده شدند. دلیر بزرگ خیام جورایف، شهر پنجکند، اخبار. بیننده های عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برنامه های دیگری تلویزیونی تاجیکستان ادامه دارد. با ما باشد.